yakum bol abo khane disaksa usui parani yakum bol naithoka crossing pass khaini nai mane defense kai ro jaka korbu ba jora ro din ayo ni bagai baksa bandung so yang kini ro stadium ro kubini bagai seng sal kedumai ba bisi kedumai abo disaksa yakum bol khela pass rozak defense ni naithoke pass khai roka foul ball take naithoke tawi rozak kita section kita bersama Gauza Hendro itu ketahui rozak aru bazani ngai tahu roka defense kaya di section si parani rano gai motong joto faisho faisa laisnai dan almost 2 mas kasa-kasi naithoke tawi roka hani hai lagi volunteer sang joto ko mani busum su thangani bagai joto volunteer me club ni committee sang ko dro busum su side pasai tongani bagai balai kheri su thanglai jak haini hai back ya phaisen aru bazar defense ko kaham phade oro phade oro ateni bagai ke balance so ke thanglai matongo section yakum bol uriang itu dui bai ya komia section keeper hei tahun tadi tak out aja section siparane section sipar zone yakum bol खूब फेमस sini saksa usai parane gol daka aru bazar komite first gol daka gol rokha khai narak malia bro romu narak malia hai gol daka pare lai komite situ khela gitu boni bani audience song sanai sanai rana bus naw to yang khai sa khel khele jade baksa usai khalnai ra social media to bron city nai mano sini SDP sana Facebook page kami naik mana boleh Facebook live so lagi tunggu hasil ni hai ya kalian jadian bukan hari bono tawan sonti ipar khub kaha kotor kelab ragot batha gai tabu hai nai thunjak bon performance boleh ke kaha mangi tunggu time sunai ro hai saksa usai parani ngai hai kat khai tang play kaham skill khai manjak beskawa goran jak sukan to tama khai mano nai lagi rana lekin defense ka hamke korbu bazane khirodo ka obidi aude takitar gana thang ridi shunil ba khali ba korbu bazane jaga kisar olai please maya khai kisa koknai no out to pene no volunteers no iba committee member barban no request khai no kisa player no time na ro ya kini ro bol saro yang tong ba section ni bang thagai tong debra bai kai chunil bai gade aru bazani bir super naik ke tahu rozak abang zorak khela gol skor 1-1 lai tongo cross pass roka hai aru bazani naik ke right out pass over hai ball ka section ni awal komite di khela result 1-1 gol dalai tongo aru naik ke pass kan tongo gandole football tournament final match moto wotongo himu kahano himu kahano hini himulai moto le hini match mutinjak mane
Total tournament season 22 team kelaika 22 joto janja performance kahan mo tumi thangjak ini final khulta wati saksa usi para versus Korbu Bazar committee ini disaksa ni bestawal pasa khod kiri siksa handball second baro nai thanga ke nau phangbai mirong Oti from sanjagi mano kone bagi rabar bukan awak tak kalah jadi please ya kapu faro to kerak ro kai mano pas naik terus waktu ini bagi ada bisa kau sekarang ini pala pisau kesana defense head by the flight head of the ball na play na ito kayo hai bisa kesana ya ko ball Omi ni naik ke ball sama lagi Gigo roka naik ke head by deflect head of the ball Bazar komite ni yak mo ball Bazar komite naik ke pass ke jaha malai naik ke kusuk sing cross pass roka Bazar komite ni yak mo ball Tuma khai mano at thage skill gol play naik ke skill khai to ka out through khai ka last man nukliya Bazar komite khai mano Bazar komite ni yak mo ball Omi thorong na kar khai skill khai naik to ka defense naik ke defense ka ani Bazar komite ni yak mo ball Abu Zara kena result fast apa ya kok Zono thaisa dalai jang Bisa usik barang ni gue Bisa usik barang defense long side Potero rota Ada outside dok Cross kaya Omi Naik ke ball sampai rota Kaya nombor ni Alok tanggai tunggu Telang tanggai tunggu Bisa usik barang ni gue Coba kaya mana Omi tiga kena Hanya hai naik ke ball Defense side rota Lihat ball Korbu Bazar komite ni gue Korbu Bazar komite ni aku ngeball Korbu Bazar ni aku ngeball Teman kaya mana Barbar attack by attack kali tu counter attack Disek tahu si para Right outside the ball And ball kena semua bona Kita boleh buat ni Nak kaiman dia Sangat Out to Erika. Ambil pelai Hasan. Zona Kaisa Dalaiza goal. Football kela Erika. Fast receive, fast delivery. Nah, kita tengah Joto janazar performance punugoi hamna punuka ya aithago khela ko har jit tong final kanai ka pesaksa usi para bai Korbu Bazar committee borok tini naitho thao kai seno first round roi punugoi tongo Korbu Bazar committee ni akan Korbu Bazar Tim zona pesaksa usi para free kick kawan lagi Korbu Bazar committee free kick main free kick naik lagi final match और साल का एरिया उनका फुटबॉल मैच के प्रिय फुटबॉल खेला आने पर गए उनको एडवांस गाँव में सामने फ्री खाई बैग फाड़ी सुने ini खेला फाइनल मैच और जगह फाइसो पैसा ini Okrauno nogre nakumane nogre bone logre আমার দর্শক হাজার খাইছে নাই থাকে তো গেট বাই হাইমিনা ডিফেন্স খাজা হাই কিসাই রকা ওহো মানছা তোমরা খাইবা না মার হাই করো হাই
Diseksa usiparan defense. Oh, kiper. Tung di long. Baru bazan yang ball. Baru bazan. Naik ke. Pas soka corner usiparan ini. Ikai raja. Pas ball na soka. Baru bazan komisi. Nyolai di kau hodi masih. Omid, kubnya. Diseksa usiparan. 8 nomor. Yang sini sound ini sound ini. Kevin Sakao, Kevin Takasa di place. Kevin Jackson Saudi Arabia paling try jadi. Dari Sakao. Nah ini final dong. Ya, Asok Thai bagai naiknya jaga ini bagus. Diseksa usiparan yang umum. Langkah itu pakai mana lagi kerana. Nah itu ke ball sampai dah Omid. Ball disangkai orang defense final jaga Baru Bazar komiti ni ya defense naik ke tahap Omid. Out to kena ka. Oh. Naik top. Boro-boro. Kalau itu kotor-kotor labat pun faizah. Diseksa. Sunil Sukarto Pasroy tengah. Sunil, bagaimana? Defense saja kak. Diseksa usiparan. Defense. Hai mana? Ambil. Hai. Aku pasal di kipas di performance nice. Kurang. Diseksa defense. Yang ball. Right. Udah. Ya grafis kok. Bagai beli khasnya. Cái siêu vật yang cái này, baru bang tu, pas milim yang cái này, belayo, Baru bazan tekan khai tu. slip है बने, Diseksa usiparan yang ball. Langkah itu tu. Teman khai mana nalik kerana. Omid naik ke. Diseksa. Ball hai.